ole voina chuan preset upload dan kan soi lenga preset kan ti chuan Lightroom ma te Photoshop te po aum chunga chu all sam taka na kan tho theina an preset hi atlang pui chuan siam ani ani sa tila kan soi su lo zokanga chan chu thalak pakat tu na mi thalak hei hi edit turin en taila hei hi kan thian pa pakat German mi athalak ka dil ania hei hi sharp thakop me ma se studio an lak thawania camera hi chuti takin an lo mangsang big vak lo ma amaro chun ni po hian na olsam takatin tho zung theina hen preset an sim sa te collection te khanan lo ne atam jok chun zuar chuka sumlak lu nan te an lo mang le mizaun kan riat lo pakhat chu thil re hi a thona nei kan tumani a chan chu mi hian an thim na te an khami an lo in zir tam tak seng an lo zir na te kha a zong hin ser phal bik lo ti kha ria ta tha ka tia tin preset ha takin an sim ta khami kha kalo copy ve milo pe ve ti rongot hi a hun to lawa na chak taka kan thok du emo ol sam taka thil kan ti zung du ni chuan enge al le kan lei ve chin te po kha angai ni a thon rongot chuan thil hi nei theilo heng te po hi te kin nan tuna preset kan ron da tur te po hi tam jok hi kan lei le khatianga online atanga kan lei khap kha ni ti kha shet ve tur a free download tur tam lu tuk amaro chu a free hi aro puite chiam lo ti kha riat ve angai a free tam tak chun aum tho a tha kan du chuan lei ve te po ngai tuna Photoshop preset upload dan tur olsam zone kan soyang hei hi jpeg image lo ni ta ni tuna mi hi raw file po lo ni ta se te kin nan atira kan kal na sak ber tur chu a shortcut in ka soinga raw filter control shift a kan kal don ta ni control shift a hai raw filter rong kalta ro khami kan lut hal mai ta ni chuan he ta hian hei asira hian mouse kaltir na hi enzel la he ta hian hei preset shift p hi shortcut ki ni ti kha hret tur shift p in kalang chuan ani lo pon heta hi kan kalmeang chuan kan click le ta chuan hei aron lang ta chau ta ni preset kaman sa te ka lei sa tam takom ta he chuan preset kan load don reng in thil ka a om na mun na kha kan preset load tur kha kan hriat changa ani chu hriat ve tur wazan kul wak ngai lo khan hei tai kan kalta hei hemi hi ni kan kal ma sa kha chun achunga chi in ta hin ron om le ta ni more preset option ti tai kan kal leang chuan he ta import profile and preset ti om le ta tai kan click dong ta ni ta hian kan preset kal na tur kha hei ta hi ron lang ta multi preset ti ron lang ta ni hei hi achunga hian a om sa tau ta chuan kan hriat ngei tur chu zip file in kan da don hemi hi zip file in kan da ve kan preset om sa kha chuan voile khata kan upload vek thei don tina ni chu na a all sam le zual a shan a load ngai lo kan hemi hi kan click ta chuan heta open a te khan all sam deun tenen ro aron in load meita wedding te engemo pon ta se kan da sa ho kha te kin nan khami kha chu kan du akha anal dana kha anal kan ti le kan englo kha kan thang to mei don ta ni eng preset nge kan mananga khami kha chu ke mani real rem zong kha kan thlan thim ve ngai ta ni te kin nan hei entir nan mai ngor he ta hin engen alang kala belbik lutuk lawa tuna thar ho hi chuan hemi a hin te kin nan tain kal tai la preset in an na tho da na chu hati ro atanga kan po a khati kan tingan tika chuan thalak pani khata chuan a thalu tu ka ol sam lu tu amaro chu voi khata thalak enge te kin nan fashion so kan lo la ta ni enge te kin nan fashion so te engmo event lian deuh thalak khazana pe ngal ngai thinta tlaya chuna te thlang la jana the chu ngal social media the chu ngal ngai ta thina thalak pakhat khoina na darkar thum sen kha abui thak to ta chu chan preset kan sim sa kan save thim ka chuan kami kha kan rek lut pop thei dona chun na kha all sam don ani chu kan hriat ve ngai ke mani in na kan tho chak theina tura te kha kan hisap thim ve ngai he time preset om sa chau ta hei akalar hi chu indu zong ani kherlo me thei entir na karon siam mai ani ti kha in redon ne he te ne in chen zung ta chuan adang po han en taila eng mo hei tin ke mani mit mil zong khan akalar kha kan siam mai don ni he mi hi studio back studio la khan e duin alang
kim lo mai them ha se a zia kan man thim na karon soi chau ni ti kha kan hredon ni hei wedding preset te po te kin nan amuna zir khan kan mit mil zong kha ombek kherlo ti kha riat ve bok tur ni kan le po kan kha ti ang zonga kanin adjust chumi chu mangila chu ting zong chu chu na langa ti kha tin kala ri ol sam down tin kan thak zung zung thei ta ni chu a ol sam na pakhat na kan tho chak theina chuan hemi hi hei te kin nan hei kan lo mang du ta hei lo ni ta se ngoro o he te ngan ti ze langa lo en zel ro engen hei kan lo mang ta ni chuan hei hi kan tin kan selecta hemi he ta raw filter khan aron hei aron siam sa khan ta ni hemi du to kin kan la khoi dang lam thei tho hemi amasa arong kal sa ba ka khan chu awol samna na kha achak zung zung don ni tekin an studio heting road light play nang vek khan thaila ta chumi preset pakhat chu lo mang don ta la voi khate zuk direct lu khan arwalin akal hal thot thot dona chu na achak ta na kha asot lu tu ni tekin kha miss zo fa ti vel khan tha kala ta mei chi kha som ni le pali vel som ni don anom ta ni chuna tha kan la tlaya social media mi the chu hal zelangai ta kha ting ta po han all some thei ber tur khan thalak pakhat khoi chunga hun dar kar don dar khat mi sen ngai lo khan kami preset omsa le thalak in milna khan ka siam chop sa te hang ka lo hal vek ta na khasot lu tu ka voi tam tak kha khoi ngai lo ni hemi hi kan du dara kan adjust le tura thei sa vek tho khan ni chu kan hriat thi mangai chuan a ol samdan le thil thalak kan khoi dan tur karon ti chun zom zel don ni hei hi kan du chuan kan mang chun zom thea ani lo chun ke mani pon kan khoi vek thea chu a ol sam dang kha kan ron soi mai ni preset reng hi kan hriat tur chu online a tam tak kha indu zong khain enanga chuan nang mani mit mil zong kha in lei mai dol ania chu a ol sam dan ber chuan a lot dan kan soyang khan in lo tanga hei hi ten jp ka rong kalta kha safe le mai tur ani chu nakina man mo thak lu tu kan na tho ngai ang chi khan na tam tak kha a safe dona kamia khan kan hun sen tur kha tam tak kan safe pha dona ni lo me